Я хочу поделиться коротким словом «не имеете, потому что не просите». Noriu pasidalinti trumpu žodžiu tema neturite, nes neprašote. Послание Иакова, 4 глава, 2 стих. Jokūbo laiškas, 4 skyrius, 2 eilutė. Мы прочитаем окончание этого стиха. Ir mes paskaitysime tos eilutės pabaigą. «И не имеете, потому что не просите». Taip, neturite, negaunate, nes neprašote. Это название моей проповеди. Tai yra mano pamokslo pavadinimas. Бог отвечает на все молитвы, Dievas atsako į visas maldas, на все 100% молитв. į visas maldas atsako 100%. Не существует ни одной неотвеченной молитвы, Nėra nei vienos neatsakytos maldos, но Бог отвечает по-разному. bet Dievas atsako skirtingų būdų. И иногда Он говорит «да», Kartais jisai sako taip и мы получаем просимое. ir mes gauname tai, ko prašome. Иногда Он говорит «не сейчас», Kartais jisai sako ne dabar и мы получим просимое, ir mes gausim to, ko prašome, если не усомнимся. jeigu nesuabejosime. Иногда Он говорит «нет». Kartais jis pasako ir ne. «Нет» — это тоже ответ. Ne, tai taip pat atsakymas į maldą. Если бы Бог отвечал на все абсолютно молитвы людей словом «да», Jeigu Dievas atsakytų į žmonių maldas, sakydamas taip, мы бы уже давно не смогли жить на этой земле. mums būtų tiesiog jau senai nebeįmanoma gyventi šitoj žemėje. И одна из причин, почему Бог говорит «нет», Ir viena iš priežasčių, kodėl Dievas pasako ne, потому что нам это будет во вред. nes tai mums pakenks. Не все, что мы хотим, хорошо для нас. Ne viskas, ko mes norime, yra gerai, gera mums. Это как маленькие дети. Čia kaip maži vaikai. Они много чего хотят, Jie daug ko nori, но не все мы им даем. bet ne viską mes jiems duodam. И именно потому, что мы их любим. Ir tik tai dėl to, kad mes juos mylim. Потому что то, что они хотят и prосят, будет им во вред. Nes visa, ko jie prašo ir nori, jiems tiesiog kenks. И точно так наш Небесный Отец. Ir lygiai taip pat mūsų dangiškas tėvas. Послание Иакова 4:3. Jokūbo laiškas, 4 skyrius, 3 eilutė. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote, tik savo įnoriam patenkinti. Просите не на добро. Prašote negeram labui. Никогда не обижайтесь на Бога. Niekada neįsižeiskite ir nesupykite ant Dievo. Есть такая интересная история, Yra tokia įdomi istorija, она поучительная. tokia pamokanti. Когда одна женщина очень сильно хотела, чтобы Бог ей дал, Kai viena moteris labai stipriai norėjo, kad Dievas jai duotų, но впоследствии оказалось, что это было плохо. bet ir galutiniam rezultate pasirodė, kad tai blogai. У нее очень долго не было детей, Jinai labai ilgai neturėjo vaikų и наконец-то появился сын. ir galiausiai jinai gavo sūnų. Когда ему было около 2 лет, он заболел, Ir suėjus 2 metam tas sūnus susirgo. и все говорило о том, что он умрет. Ir visi ženklai rodė tą, kad jisai mirs. Эта женщина очень сильно молилась, Ir ta moteris labai stipriai meldėsi. и к ней пришел ангел, Ir pas ją atėjo angelas. и он сказал, что у тебя есть выбор. Ir jisai pasakė, tu turi pasirinkimą. Ты можешь довериться Богу, и твой сын умрет, Tu gali pasitikėti Dievu ir tavo sūnus mirs. но у тебя есть возможность выпросить этого сына, и он останется жив. Bet tu turi galimybę išprašyti, išmelsti šitą sūnų, kad ir jisai liks gyvas. Но прежде чем ты дашь ответ, я тебе кое-что покажу. Bet prieš duodant atsakymą, aš tau kai ką parodysiu. Он завел ее в одну комнату, и там ее сын уже был подростком. Jisai nusivedė ją į vieną kambarį ir tam kambarinai pamatė sūnų jau paauglių. Потом в другую, он учился в каком-то учебном заведении.
Po to nuvedė į kitą kambarį, kuris jisai mokėsi kažkokioje įstaigoje mokymo. В третьем он был еще старше. Trečiam kambarį tas sūnus buvo dar vyresnis. И в итоге он подошел к последней двери. Ir galiausiai angelas nuvedė ją prie paskutinių durų. И он сказал, если ты зайдешь в эту комнату, будет то, что ты там увидишь. Jeigu tu įžengsi į šitą kambarį, įvyks tai, ką tu ten pamatysi. Но если не зайдешь, он умрет. Bet jeigu neįžengsi į šitą kambarį, jisai mirs. И она зашла. Ir jinai įėjo į tą kambarį. И когда она зашла, она увидела его, он был повешенный. Ir kai jinai įėjo, jisai ten buvo pakartas. И так в итоге и произошло в его жизни. Ir galiausiai taip ir įvyko jo gyvenime. У Бога был лучший вариант. Dievas turėjo geresnį variantą. Он хотел взять его к себе тогда, когда он был невинным. Jisai norėjo pasimti pas save tą vaiką, kai jisai dar buvo nekaltas. Его повесили не просто так. Ir jį pakorė ne šiaip savo. Было за что. Buvo už ką. И он очень в плохом состоянии ушел в вечность. Ir jisai labai blogos būklės išėjo į amžinybę. Поэтому не все, что нам кажется правильным, правильно. Todėl ne viskas, kas mums atrodo teisinga, yra iš tiesų teisinga. И не всегда Бог объясняет так, как этой женщине. Ir ne visada Dievas paaiškina taip, kaip paaiškino tai moteriai tuo atveju. В большинстве случаев Он говорит, доверяй мне. Daugeliu atveju Dievas tiesiog mums pasako, pasitikėk manim. И все Его намерения, они во благо нам. Ir nes visi jo ketinimai mūsų atžvilgių yra mūsų gerovė. Мы никогда не станем сильнее, если мы не пройдем трудности. Mes niekada netapsim stipresni, jeigu mes neįveiksime sunkumų. У нас никогда не появится терпение, если мы не испытаем скорбь. Ir mes niekada neįgysim kantrybės, jeigu nepatirsim skausmo. Нет такого дара терпения. Tokios dovanos kaip kantrybė nėra. Нельзя помолиться, закрыть глаза, заснуть и проснуться терпеливым. Neįmanoma pasimelsti, užmigti ir prabusti jau kantriu žmogumi. Терпение – это плод. Nes kantrybė yra vaisius. И он появляется тогда, когда мы терпим. Ir jisai atsiranda tada, kai mes kenčiame. Терпение – это единственное качество, которое необходимо, чтобы исполнить, вернее, основное качество, которое необходимо, чтобы исполнить волю Божью. Ir kantrybė yra viena iš pagrindinių savybių, kurios reikia, kad įvykdyti Dievo valią. Кто не умеет терпеть, он не дождется благословений Божьих. Ir kas nesugeba kentėti, jisai nesulauks Dievo palaiminimo. В послании к евреям есть такой стих. Ir žydam laiške yra tokia eilutė. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ten parašyta, kad jums reikalinga kantrybė, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte tai, kas pažadėta. На то есть свои причины. Tam yra savos priežastis И нам не обязательно знать эти причины. ir mums nebūtina žinoti tas priežastis, Но нам обязательно знать, что нам нужно иметь терпение. bet mums būtina žinoti, kad kantrybė yra mums būtina. Поэтому не все, что мы просим, во благо. Todėl ne viskas, ko mes prašome, mums yra į gerą. И когда Бог говорит «нет», мы должны воздавать Ему славу. Ir kai Dievas mums pasako ne, mes turime atiduoti jam šlovę. Но все-таки есть разница между тем, кто просит и не просит. Bet visgi egzistuoja ir yra tas skirtumas tarp tų, kurie prašo ir tų, kurie neprašo. Тот, кто просит, имеет больше, чем тот, кто не просит. Tas, kuris prašo, jisai gauna daugiau negu tas, kuris neprašo. Бог любит людей, Dievas myli žmonės и Бог благословляет людей. ir Dievas laimina žmonės. Но некоторых людей Он благословляет больше. Bet tam tikrus žmonės Dievas laimina labiau. И они это получают, потому что просят. Ir jie tai gauna, nes to prašo. Когда восходит солнце, оно восходит для всех. Kai saulė teka, jinai pateka kiekvienam. Веришь ты, не веришь, просишь, не просишь. Ar tu tiki tuo, ar netiki, prašai, ar ne. Даже над атеистами. Netgi virš ateistam taip pat saulė pateka. И им Бог дает милость. Ir jiem taip pat Dievas duoda malonę. И Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. Luko Evangelija 6 skyrius 35 eilutė. Я прочитаю последнюю часть этого стиха. Aš paskaitysiu paskutinę šitos vietos eilutę.
Здесь говорится о любви к врагам. Čia kalbama apie meilę priešam, Что Бог тоже любит своих врагов, nes Dievas taip pat myli savo priešus, но не так, как своих друзей, bet ne taip kaip savo draugus не так, как своих сыновей и дочерей. ir ne taip kaip savo sūnus ir dukteris. Это разная любовь. Tai yra kito tipo meilė. К своим она намного больше. Nes saviem Dievo meilė yra kur kas didesnė. И будете сынами Всевышнего, ибо И- Он благ и к неблагодарным и злым. Ir jūs būsite aukščiausio vaikai, juk jis maloningas ir nedėkingiam ir piktiesiam. Каким бы плохим человек не был, Kokiu blogu žmogus bebūtų, Бог хочет, чтобы он покаялся. Dievas trokšta, kad tas žmogus atgailautų. И солнце встает и для него. Taigi saulė teka ir dėl jo. И когда приходит время благополучия, он тоже получает благословение. Ir kai ateina gerovės metų, taip pat tas žmogus ir sulaukia to gerumo taip pat. Вот это слово «благ» в этом стихе Ir šitoj eilutėje žodis geras, maloningas, обозначает добрый, хороший, полезный. reiškia geras, naudingas, geras, labai хороший. Tas pats žodis. Два достаточно. И даже те люди, которые ненавидят Бога, Netgi tie žmonės, kurie nekenčia Dievo, пользуются Его благословениями. tie žmonės naudojasi Dievo palaiminimais. Просто они этого не понимают. Tiesiog jie to nesupranta. И я хочу эти слова подтвердить текстом из Библии, Евангелие от Матфея 5:45. Noriu šitą teiginį patvirtinti žodžiu eilutė iš rašto Mato Evangelija 5 skyrius 45 eilutė. Тоже вторая часть стиха. Tai vėl skaitysime antrą dalį šitos eilutės. «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Taip, Mato Evangelija 5:5, taip, tuo atsiverčiu. Taip, ir jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiam ir geriesiam, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. В этом проявляется Его благость к неблагодарным и злым. Ir tuo pasireiškia Dievo gerumas tiem, kurie yra pikti ir nedėkingi. Но к тем, кто любит Его, Bet tiem, kurie myli Dievą, к тем, кто обращается к Нему, kurie kreipiasi į Dievą, к тем, кто просит у Него, tie, kurie prašo iš Dievo, Бог дает намного больше. Dievas suteikia kur kas daugiau. Поэтому, если хочешь иметь благословение больше, чем имеют все остальные, Ir jeigu tu trokšti turėti palaiminimo daugiau, negu turi visi likusieji, придется молиться. teks melstis. Иначе исполнятся слова «не имеете, потому что не просите». Nes kitų atveju išsipildi žodžiai, neturite, nes neprašote. Когда Бог благословляет кого-то, Kai Dievas kažką laimina, у этого всегда есть цена. tai turi savo kainą. И очень часто она незаметна. Ir kartais ta kaina yra nepastebima. Чтобы получить это, человек должен был через что-то пройти. Kad gauti tai, žmogus turi per kažką praeiti. И далеко не каждый бы согласился на это. Bet toli gražu ne kiekvienas pasirašytų tam maršrutui. Мы хотим получать благословение, но не хотим платить цену. Mes norime gauti palaiminimą, bet mes nenorime mokėti kainos. Но даже в Откровении Бог говорит: «Купи у меня». Netgi apreiškimo knygoje Dievas rašo, pirk iš manęs. Современная евангельская церковь обманула людей. Ir šiuolaikinės evangeliškos bažnyčios jos apgavo žmonės, В том, что ничего делать не надо, Бог все равно благословляет. kad nieko nereikia daryti, Dievas visiems laimina. Так как и всех, дождь и солнце. Taip kaip ir visiems, lietus ir saulė. На этом благословение закончится. Ir tame visi palaiminimai ir baigėsi. Библия говорит не только о том, что Бог любит нас, Biblija kalba ne tik apie tai, kad Dievas mus myli, но самая первая заповедь, чтобы я возлюбил Бога. bet pats pirmas įsakymas, jame pasakyta, kad man reikia pamilti Dievą. Мы все сегодня стали инфантильными. Ir mes labai infantilų šiandien visi. Мы хотим, чтобы заботились только о нас. Mes norim, kad rūpintųsi tik tai mumis И чтобы любили только нас. ir kad mylėtų tik tai mumis.
не отдавая ничего взамен. nieko neduodant jokios gražos. Это проблема современного западного общества. Ir tai yra didelė šiuolaikinės vakarietiškos visuomenės problema. Но жизнь устроена по-другому. Bet gyvenimas sudėliotas, sutvertas visai kitaip. Даже в западном обществе. Netgi tam toj vakarų visuomeniai. И когда ребенку исполняется 18 лет, Kai vaikui sukanka 18, он вдруг понимает, что он тоже что-то должен. jisai staiga pradeda suvokti, kad jis taip pat kažką privalo. И он будет отвечать за свои поступки. Ir kad jam reikės atsakyti už savo veiksmus. И теперь не будет так, что за все, что бы он ни сделал, ему будут говорить: ты молодец. Ir dabar jau nebebus taip, kad už viską, ko jisai nepadarė, už jam sakys, koks tu šaunuolis. Возможно, Бог тоже, когда мы приходим к Нему, как к детям относится маленьким. Ir ko gero, kad Dievas, kai mes pas jį ateinam, taip pat su mums elgiasi kaip su mažais vaikais. И мы получаем какие-то благословения. Mes gaunam kažkokius palaiminimus, А потом всю оставшуюся жизнь живем воспоминаниями об этих благословениях. o paskui visą likusį gyvenimą gyvename prisiminimais apie tos buvusius palaiminimus. Потому что новые не приходят. Nes nauji nebeteina. Для того, чтобы пришли новые, нужно что-то делать. Ir kad ateitų tie nauji palaiminimai, reikia kažką daryti. Поэтому Бог любит всех. Taigi Dievas myli visus, Но есть люди, которые нравятся Ему больше. bet yra žmonės, kurie jam patinka labiau. Из 12 апостолов Iš 12 apaštalų, 3 было самых близких. 3 iš jų buvo patys artimiausi. Иаков, Петр и Иоанн. Jokūbas, Petras ir Jonas. Из 3 был самый близкий. O iš tų 3 pats artimiausias buvo Это Иоанн. Jonas. По преданиям церкви, он единственный, кто не умер смертью мученической. Ir pagal bažnyčios pasakojimą jisai vienintelis, kuris nemirė kankinio mirtimi. Но был самый, я скажу так, ненавидимый. Bet buvo toksai, pasakyčiau, labiausiai nemėgstamas, nemylimas, nekenčiamas. Иуда Искариот. Juda Iskarijotas. Но Иисус ему тоже мыл ноги. Bet Jėzus jam taip pat plovė kojas. Он преподавал ему причастие. Ir ją dalinosi tą paskutinę vakarienę. Он давал ему шанс до конца. Ir jisai Judui suteikė šansą iki pat pabaigos. И как бы сегодня лживое Евангелие от Иуды не отбеливало Иуду, Ir kaip melagingai neteiktų ir nebandytų ištaisytos Judo reputacijos Judo Evangelija. Библия говорит, лучше бы он не родился. Biblija sako, geriau jisai būtų negimęs. Ему бы так лучше было. Jam būtų tai buvę geriau. Поэтому Библия дает ему совершенно другую оценку. Taigi Biblija Judą vertina visiškai kitaip. Поэтому Евангелие от Иуды и Библия каноническая несовместимы. Taigi Judo Evangelija ir kanoninė Biblija tai 2 nesuderinamos knygos. Не может быть правдой то, что противоречит одно другому. Negali būti tiesa ta, kas prieštarauja vienas kitam. Поэтому Бог призывает нас любить врагов. Todėl Dievas ragina, kviečia mus mylėti savo priešus, Но любовь к другу и любовь к врагу отличаются. bet meilė draugų ir meilė priešų jos skiriasi. Как любить врагов? Kaip mylėti priešus? Благословлять проклинающих. Laiminti keikiančius, Не отвечать проклятием на проклятие. neatsakyti keiksmu į keiksmą, Благотворить тем, кто ненавидит. daryti gerą tiem, kurie nekenčia. И если мы говорим, например, о том, чтобы накормить человека, одеть человека, Ir jeigu mes kalbam apie tai, pavyzdžiui, kad pamaitinti žmogų, aprengti, напоить человека, pagirdyti, то это не самым лучшим, tai čia ne patiems geriausiams. а только для того, чтобы выжил. Čia yra skirta tik tai išgyvenimui. И то, чем я буду кормить того, кого люблю, Ir to, ko aš maitinsiu tą, kurį myliu. и то, чем я буду кормить того, кто мой враг, Ir to, ko aš maitinsiu tą, kuris yra mano brolius. очень сильно отличается. Priešas labai smarkiai skiriasi. Поэтому иногда люди где-то в облаках витают Ir kartai žmonės tiesiog jie sklando padebesiais. и говорят, я так люблю своих врагов. Sako, aš taip myliu savo priešus. Я говорю, что ж ты не обнимаешь их, не ходишь, не, там, целый день не заботишься о них? Зачем это рассказывать? Kodėl tu tada jų nesiglėbėščiuoji su jais, nesirūpini jos ištisą dieną, tik pasakoji?
отличается любовь к другу от любви к врагам. Taigi meilė draugui ir meilė priešui, jos skiriasi. И молитесь за обижающих. Ir melskitės už tuos, kurie skaudina jūs. Однажды апостол Павел показал пример такой молитвы. Ir vieną kartą Paulius parodė tokios maldos pavyzdį. Он сказал: Александр Медник сделал много мне зла. Aleksandras, kaip tenai vario kažkoksai meistras, mednik, nesvarbu, padarė man labai daug blogo. Да воздаст ему Господь Tegu viešpats jam atlygina за зло, которое он сделал. už tą blogį, kurį jisai padarė. Поэтому не стоит из себя изображать таких вот любвеобильных, пока у вас не появилось реальных врагов. Todėl nereikia vaidinti tokių labai pilnų meilės, kol iš tiesų jūs neturite tikrų priešų. Врага хорошо любить, как и родственника, на расстоянии. Nes priešą labai gerai mylėti kaip ir giminaitį per atstumą. Чем дальше, тем больше любовь. Kuo toliau, tuo didesnė meilė. Но если все-таки появляется враг рядом с нами, Bet jeigu toks priešas visgi atsiranda šalia mūsų, то как христианин ты должен позаботиться. todėl tada kaip krikščionis tu turi pasirūpinti. Это очень хорошо поняли сегодня в Украине. Tą dalyką labai gerai šiandien suprato Ukrainoje. Это называется Женевская конвенция, Tai vadinasi Ženevos konvencija. когда они издеваются над пленными, Kai jie nesityčia iš kalinių, į tų belaisvių. и у них есть еда, пища и крыша над головой. Ir tie belaisviai turi maistą ir stogą virš galvos. И когда их меняют, они выглядят очень хорошо. Ir kai būna apsikeitimais tais belaisviais, tie, kurie buvo ukrainiečių belaisviai, jie būna labai gerai atrodantis. Хотя пришли они в Украину не просто посмотреть, они пришли с оружием в руках убивать. O į Ukrainą jie atvyko visgi ne šiaip pasidairyti, o atvyko su ginklais. И большинство из них убивало. Žudyti ir dauguma iš jų žudė. И кто-то остался без сына, кто-то без матери, кто-то без отца, кто-то без дочери. Ir kai kas Ukrainai liko be sūnaus, be mamos, be dukros. И как вы думаете, этих людей любят так же, как и своих близких? Kaip jūs manote, tos belaisvius taip pat myli kaip savo artimuosius? Нет, они враги. Ne, jie priešai. Он потому и враг. Todėl jisai ir yra priešas. Но Бог говорит: любите врагов. Bet Dievas sako, mylėkite priešus. И это значит молиться, Tai reiškia заботиться и melstis, rūpintis благословлять. ir laiminti. И, конечно же, Бог хочет, чтобы любой человек на земле покаялся. Ir žinoma, kad Dievas trokšta, kad kiekvienas žmogus žemėje atgailautų. И наш враг тоже. Lygiai taip pat kaip ir mūsų priešas. И поэтому мы должны быть подобны Небесному Отцу. Ir todėl mes turime būti panašus į savo dangišką tėvą. И хотеть, чтобы этот человек, наш враг, покаялся. Ir turime norėti, kad tas žmogus, kuris yra mūsų priešas, jisai atgailautų. Но прежде чем сильно открывать перед ним свое сердце, Bet prieš atveriant labai plačiai jam savo širdį, пусть сначала покается. tegu visų pirma atgailauja. И мы увидим плоды покаяния. Ir mes norime pamatyti tos atgailos vaisius. А до этого он враг, Todėl jisai ir priešas, которого мы любим. kurį mes mylim. Но он все равно враг. Bet jis lieka priešu. Если рядом с тобой враг, будь осторожен. Ir jeigu šalia tavęs priešas, būk atsargus. Это элементарная мудрость. Tai tiesiog paprasta išmintis. И она не противоречит Евангелию. Ir jinai niekaip neprieštarauja Evangelijai. Апостол Павел предупреждает: с этими людьми будьте осторожны. Ir apaštalas Paulius, jisai perspėja, kad būkite atsargus su šitais žmonėmis. А с вот такими даже за стол не садитесь. O su tam tikrai žmonėm net už bendro stalo nesėskit. А таковых имейте на замечание. Ir tokius turėkite, stebėkite. Это все проявление любви. Ir visa tai yra meilės pasireiškimas. А одного он предал сатане во измождение плоти. Vieną Paulius atidavė šėtonui kūno kankinį, kad kūnas nusilptų. Потому что любил его. Nes jį mylėjo. Он хотел, чтобы он покаялся. Jisai norėjo, kad jisai atgailautų. И там в Библии написано, почему он это сделал. Ir Biblijoje yra parašyta, kodėl jisai tai padarė. Он предал сатане, чтобы тот научился не богохульствовать. Ir jis buvo atiduotas šėtonui, kad tas žmogus pasimokytų
nepikžodžiauti. Он хотел его спасения. Jisai troško jo išgelbėjimo. Но для этого не надо было кормить его. Bet tam reikėjo jį pamaitinti. А надо было, чтобы он почувствовал, что он делает. Tam reikėjo nemaitinti jį, o kad jisai pajustų, ką jisai padarė. И чем это закончится. Ir kuo tai baigsis. Поэтому любить надо с умом. Taigi mylėti reikia su protu. У Бога нету безумной любви. Pas Dievą nėra tokios beprotiškos meilės. У Него есть мудрая любовь. Pas jį yra išmintinga meilė. И я не буду эту тему развивать дальше, но я скажу вам, понятие безусловной любви придумали люди. Aš nenoriu toliau plačiai vystyti tos temos, bet tą supratimą ir tą terminą besąlyginė meilė ją sugalvojo žmonės. Очень сильно это понятие распространилось в прошлом столетии. Ir labai stipriai šitas supratimas, jisai išplito praeitam šimtmetyje. Психологами. Per psichologus. И это стало причиной огромных трагедий в семье. Ir tai tapo didžiulių tragedijų šeimose priežastim. Потому что о безусловной любви больше говорят не те, кто хотят так любить. Nes apie besąlygišką meilę daugiausia kalba ne tie, kurie nori tokiu būdu mylėti, А те, которые хотят, чтобы его так любили. bet kurie trokšta, kad į juos taip būtų atsinešama. И это примерно так выглядит. Я буду делать все, что захочу. Ir tai atrodo maždaug taip, aš darysiu bet ką, ką aš noriu, А ты мне должен. o tu man privalai. Ты должен меня любить. Tu privalai mane mylėti, Таким, какой я есть. toks, koks aš esu. И не дай Бог ты отменишь все свои благословения ко мне. Ir nedaug Dieve, tu pasimsi atgal visus tos palaiminimus man. Вот почему skirtus. это проблема. Štai kodėl tai yra problema. У Бога нету безусловной любви. Pas Dievą nėra besąlygiškos Он meilės. говорит, если не покаетесь, погибнете. Jisai pasakė, jeigu neatgailausite, žūsite. Очень просто. Он Labai требует. paprasta. Jisai reikalauja. А еще он говорит прямым текстом, возлюби меня всем своим сердцем. Ir dar jisai labai aiškiai ir tiesiai kalba, pamilk mane visą širdim. Это моя заповедь. Tai yra mano įsakymas. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, пусть Дух Святой помогает нам. Todėl, kai mes skaitome šventąjį raštą, tegul šventoji dvasia mums padeda. И многое меняется, когда мы молимся. Ir daug dalykų keičiasi mums meldžiantis. Если человек упал, Jeigu žmogus krito, а никто от этого не застрахован. niekas nėra nuo to apdraustas. Праведник не тот, который никогда не падает. Teisusis nėra tas, kuris niekada nekrenta. Таких нету людей. Tokių žmonių iš vis neegzistuoja. Праведник тот, кто умеет вставать. Bet teisusis yra tas, kuris moka ir sugeba pakilti. А грешник тот, который падает и там в этой грязи и плавает. O nusidėlis yra tas, kuris krenta ir toliau murkdosi tam purvynė. Поэтому, чтобы встать, каким образом можно встать? Только обратившись к Богу. Ir kad pakilti, kokiu būdu tai įmanoma? Tik tai kreipiantis į Dievą. Когда царь Ахав, вы его, может быть, имя не помните, но у него очень известная жена. Toksai buvo karalius Ahabas, jūs gal neatsimenat jo vardo, bet jisai turėjo labai žymę žmoną. Ее звали Иезавель. Jos vardas buvo Jezabelė. Сегодня ей пугают во всех церквях. Šiandien ją gazdina visose bažnyčiose. Дух Иезавели. Jezabelės dvasia. Она жила более 2000 лет назад. Jinai maždaug virš 2000 metų atgal gyveno. И многие христиане Ахава не помнят. Ir daugelis krikščionių neprisimena Ahabo, А Иезавель знают все. bet Jezabelė žino visi. Вот прославилась. Ot išgarsėjo. Так вот, он сделал очень плохой поступок. Он, убив человека, забрал его имущество. Ir šitas Ahabas, jisai padarė labai didelį nusikaltimą, jisai užmušė žmogų ir pasisavino jo nuosavybę. Но даже когда он обратился к Богу, Bet netgi kai jis kreipėsi į Dievą, Бог явил ему милость. Dievas parodė jam gailestingumą. Поэтому есть большая разница, обращаюсь я к Богу или не обращаюсь я к Богу. Todėl yra labai didelis skirtumas tarp to, kuris kreipėsi į Dievą ir to, kuris nesikreipė. Когда я что-то делаю, Kai aš kažką darau, я могу просто взять и сделать. aš galiu tiesiog imti ir padaryti. Но я могу попросить Божьего благословения. Bet aš galiu paprašyti Dievo palaiminimo. Будет разный результат. Ir bus, žinote, labai skirtingas rezultatas. Все равно ж я делаю, какая разница. Atrodo, koks skirtumas, visieną aš pats darau. Но
очень ценно в глазах Божьих, когда мы зависимы от Него. Bet Dievo akise tai yra labai vertinga, kai mes esame nuo jo priklausomi. Не потому, что Он гордый. Ne dėl to, kad jisai išdidus, Это такой закон. tai yra toks įsakymas. Когда человек от земли просит, Kai žmogus prašo iš žemės, это основание, чтобы дать ему больше, чем другим. tai yra pagrindas, kad jam duoti daugiau negu kiti gauna. И Иисус это выразил очень простыми словами. Ir Jėzus tai išsakė labai paprastais žodžiais. Просите, и дано Prašykite будет вам. ir jums bus duota. Я не знаю, кто это может не понять. Ir atrodo, aš net nesuprantu, kas gali nesuprasti šitos frazės. И он, обращаясь к родителям, говорит, если вы, будучи злыми, можете хорошее давать вашим детям, Ir jisai kreipėsi į tėvus, sakydamas, sako, jūs tėvai, jeigu būdami blogi, jūs sugebat visgi duoti savo vaikam gerų dalykų. вот как бы мы ни разозлились на ребенка, мы все равно о нем будем заботиться, мы его любим. Ir žinot, kaip tėvai, kaip mes besupyktumėm ant savo vaiko, visiems mes juo rūpinsimės, nes tai yra mūsų vaikas. Mes Ina- jį mylim. Иногда дети могут довести до такого состояния, что в тот момент мы любви не испытываем к ним. Ir kartais vaikai gali tave davesti kitokios būsenos, kad tu jokios meilės nejauti tame. Но это состояние проходит. Bet šita būsena, jinai praeinantis dalykas. И если, не дай Бог, будет какая-то опасность угрожать ребенку, иногда мы даже готовы отдать свою жизнь. Bet jeigu staiga mūsų vaikui iškyla kažkoks pavojus, mes būname gatavi, pasiruošę netgi savo gyvybę paaukoti. Так dėl вот, to. Иисус говорит, если вы, будучи злы, Taigi Jėzus sako, jeigu jūs patys, būdami pikti, способны хорошее делать для своих детей, esate gabus daryti gerus dalykus savo vaikam, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. tai tuo labiau jūsų dangiškas tėvas suteiks gerų dalykų tiem, kurie jo prašo. Не стоит думать, что Отец Небесный хуже, чем мы. Taigi nereikia galvoti jau taip, kad dangiškas tėvas yra blogesnis nei mes. Если мы в этом состоянии злости способны давать хорошее детям, Ir jeigu mes, būdami pikti ar įpykę, sugebam savo vaikam duoti gerus dalykus, то тем более Бог. tai tuo labiau Dievas. Но есть особый род верующих, которые говорят, они никогда не злятся. Bet yra tam tikra rūšis tikinčiųjų, kurie tvirtina, kad jie niekada nepyksta. Я вот что-то думаю, что они не спасутся. Aš kažkodėl įsitikinęs, kad jie ir neišsigelbės. Потому что участь лжецов в озере Огненном. Nes, sako, melagių vieta yra ugnies ežere. Такого не бывает. Nes tokio dalyko nebūna. Мы люди. Mes žmonės. Но слава Богу, что не я решаю, спасутся, не спасутся. Bet Бог разберется. Ačiū Dievui, kad ne aš tas, kuris sprendžia, ar jie išsigelbės, ar ne, Dievas gelbsti. Но я знаю одно, хорошо тебе или плохо, обращайся к Богу. Bet aš žinau vieną dalyką. Gerai tau ar blogai, kreipkis į Dievą. Всегда обращайся к Богу. Visada kreipkis į Dievą. И чтобы иметь, нужно просить. Ir taigi, kad gauti, kad turėti, reikia prašyti. Но иногда нужно терпение, чтобы подождать. Bet kartais reikia kantrybės, kad sulaukti. Это важно понимать. Ir tai yra labai svarbu suvokti. И почему мы должны ждать и быть настойчивыми в молитве, Ir kodėl mums reikia laukti ir būti atkakliem maldoj. мы об этом поговорим во второй части сегодня. Apie tai mes pakalbėsime antroj sesijoj. У этого есть серьезное обоснование Nes tam yra labai rimtas pamatas и причины. ir priežastis. Но я хочу еще один стих прочитать. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Taip, aš dar vieną rašto vietą noriu paskaityti Jezekilio 22 skyrius 30 eilutė. На земле было беззаконие, Žemėje bedėvystė buvo и творили очень много зла. ir buvo daroma labai daug blogio. Справедливый Бог должен наказать за это. Ir teisingas Dievas turėtų už tai nubausti. Этого требует справедливость. To reikalauja teisingumas. Бог не только любящий Отец, Nes Dievas yra ne tik mylintis tėvas, Он и праведный судья, jisai yra ir teisingas teisėjas. справедливый. Teisingas. И как справедливый судья, Он должен излить свой гнев на эту землю. Ir kaip teisingas teisėjas, jis privalo išlieti pyktį į šitą žemę.
И это справедливо. Ir tai yra teisinga. Бог когда-то совершил потоп. Kažkada Dievas užtvindė žemę. Это была справедливость. Tai buvo teisingumas. Только 8 человек остались живых. Ir tik 8 žmonės išsigelbėjo. Бог когда-то огнем и серою уничтожил Содом и Гоморру. Dievas kažkada ugnimi ir siera sunaikino Sodomą ir Gomorą. И только Лот и часть его семьи спаслись. Įsigelbėjo tik Lotas ir dalis jo šeimos. И еще один город там был спасен, потому что Лот сказал, я хочу быть в этом городе. Ir toj vietovėje buvo išsaugotas dar vienas miestas, nes Lotas pasakė, aš noriu gyventi šitą Им miestą. повезло, что Лот просил за них. Kaip sakant, tam miesteliui pasisekė, kad Lotas už juos paprašė. Иначе они тоже были бы уничтожены. Nes kitų būdų jie būtų taip pat buvę sunaikinti. Но в этой ситуации Бог, который должен наказать по справедливости, Bet šitoj situacijoje Dievas, kuris turėtų nubausti, remiantis teisingumu, Он хочет помиловать. jisai trokšta pasigailėti. Но для помилования должно быть основание. Bet tam, kad pasigailėti, tam turi būti pamatas. Должны быть ходатаи. Tam turi būti užtarėjai. Иезекииля 22:30. Jezekėlio 22 skyrius 30 eilutė. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Ieškojau tarp jų žmogaus, kuris atstatytų sieną ir stotųsi spragoje už šalį, kad jos nesunaikinčiau, bet neradau nei vieno. Чтобы лучше понять слово «пролом», Kad geriau suprasti tą žodį spraga, раньше города были окружены крепостной стеной, seniau miestai būdavo apsupti tokia tvirtovė siena. которая защищала от нападения врагов. Ta siena gynė nuo priešų antpolių. Например, в Великом Вавилоне стена была непроходимая вообще. Pavyzdžiui, senovės Babilone ten siena buvo išvis neįveikiama. И когда пришли персидские войска и окружили Вавилон, Ir kai persų kariuomenė atėjo ir apsuko Babiloną, внутри Вавилона даже не перестали пиршествовать. to miesto Babilono viduje net puotos nesustojo. Они даже представить не могли, что кто-то сюда зайдет. Jie net įsivaizduoti negalėjo, kad kažkas gali įsiveržti šitą miestą. Вы помните эту историю? Появилась кисть руки и написала: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Ir gal atsimena tą istoriją, kur parašyta, kad atsirado ranka, kuri rašė ant sienos ir ten buvo parašyta, tu pasvertas svarstyklėse ir rastas labai lengvas. Эта рука писала, когда Вавилон был окружен персидской армией. Ir ta ranka rašė tuo metu, kai Babilonas buvo apsuptas persų kariuomenės. И в ту же ночь Валтасар был убит. Ir tą pačią naktį Baltazaras buvo užmuštas. Знаете, что делали персы? Žinote, ką darė persai? Через Вавилон проходила река Ефрат. Per Babiloną tekėjo Eufrato upė. И они вырыли каналы, и уровень воды упал. Jie iškasė kanalus ir krito vandens lygis. И вот в эту щель они вошли в Вавилон. Ir per tą ertmę, kai nukrito vanduo, jie įėjo į Babiloną. Стены они бы не пробили. Nes sienų jie nebūtų įveikę. Некоторые говорят, что по стенам Вавилона там на них могли разойтись 2 колесницы, настолько они были широкими. Ir pasakojama, kad tos Babilono sienos buvo tokio pločio, kad du vežimai, karietos, kaip ten karo vežimai, nesvarbu, galėjo prasilenkti ant Но tos sienos. персы нашли пролом. Bet persai rado spragą. Вот точно так иногда бывало, когда брали города, делали пролом в стене. Ir taip, kai buvo bandymai užimti miestus, sienoje darydavo spragą. Когда была осада Иерусалима в 70-м, сделали пролом в стене. Ir kai buvo Jeruzalė apsupta 70 mūsų eros metais, sienoje buvo padaryta spraga. Когда пал Константинополь, сделали пролом в стене. Kai Konstantinopolis krito, taip pat buvo padaryta spraga iš šito miesto sienų. И вот здесь Бог говорит: искал я у них человека, которого я бы поставил в этот пролом. Ir va čia Dievas sako, aš ieškojau tokio žmogaus, kurį galėčiau pastatyti šitą spragą. Для чего? Чтобы беда не пришла в этот город. Kam?
kad bėda neteitų į šitą miestą. За эту землю, стоящие в проломе, должны были быть. Turėjo būti tie, kurie stovi šitose spragose dėl miesto, Но Бог dėl говорит, žemės. я не нашел. Bet Dievas sako, aš neradau tokių. Я думаю, что основная причина, никто не хотел. Aš manau, kad pagrindinė priežastis buvo ta, kad nieks nenorėjo. Вы думаете, как это? Ведь их же беда ждет. Galvojat, jūs sakysit, kaip tai, juk jie gyveno pavojuje. Очень просто. Так много ли сегодня христиан молятся за свою землю регулярно? Ir labai paprastai, ar daug krikščionių reguliariai nuolat meldžiasi už savo šalį? Они за себя не молятся. Jie už save nesimeldžia. Какая земля? Kokia dar žemė? А молиться за свою землю – это труд. O melstis už savo žemę tai yra darbas. Это не одноминутная молитва. Tai nėra vienos minutės malda. Боже, благослови Литву или Латвию. Dieve palaimink Lietuvą ir Latviją. Это лучше, чем ничего. Aišku, tai geriau negu Но nieko, это малоэффективно. bet labai mažai efektyvu. Это не стоять в проломе. Tai neefektyvu ir tai nėra tas pats, kas stovėti spragoje. Стоять в проломе – это иногда день и ночь. Stovėti spragoje kartais reikia ir dieną, ir naktį. Поэтому не стоит этих людей сильно осуждать. Todėl nereikia labai smerkti šitų žmonių, Потому что, осуждая их, мы осуждаем себя. nes smerkdami juos mes pasmerkėm ir save. Есть такое выражение, когда пальцем показываешь на кого-то, как минимум 3 на тебя показывают. Nes toks yra pasakymas, kai rodai kažką pirštu, maždaug mažiausiai 3 pirštai rodo į tave. Поэтому не спеши сильно этим пальцем действовать. Todėl nelabai stenkis smarkiai mojuoti šito pirštu. Так вот, Бог говорит, я хотел поставить людей в проломе за эту землю, Todėl Dievas sako, aš troškau pastatyti žmonės į spragas už šitą žemę. чтобы я ее не погубил, Kad aš jo nepražudyčiau šito žemės. но не нашел таких людей. Bet sako, aš neradau tokių žmonių. И поэтому, если бы были люди в проломе, и люди бы просили, и была бы молитва, Ir jeigu būtų stovėję žmogui nespragoje, kurie prašė ir meldėsi, был бы совершенно другой результат. būtų rezultatas buvęs visai kitas. Но они не имели этого, Bet to nebuvo, потому что не просили. nes neprašė. Поэтому этот принцип просить, чтобы получить, и не имеет, потому что не просит, он как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Ir šitas principas prašyk ir gausi ir neturi dėl to, kad neprašai, jisai veikia ir Senajam, ir Naujajam testamente. Это просто правило. Tiesiog taisyklė. Неверующий муж освящается женою верующую. Netikintis vyras pašventinamas tikinčia žmona. Неверующая жена освящается мужем верующим. Netikinti žmona pašventinama tikinčių vyrų, Но не спасается. bet neišsigelbsti. Чтобы спастись, неверующий должен обратиться к Богу. Kad išsigelbėtų netikintis, jisai turi atsigręžti, kreiptis į Dievą. Слово «освящение» имеет такой смысл – отделение. Pašventinimas, žodis pašventinimas turi tokią reikšmę – atskirimas. Потому что верующий за него молится. Nes tikintis žmogus meldžiasi už tą žmogų. У него больше милости будет. Reiškia, tas žmogus patirs daugiau gailestingumo. И больше шансов обратиться к Богу. Ir turės daugiau šansų atsigręžti į Dievą. Но никто не дает 100% гарантии, что он или она обратятся к Богу. Bet 100% garantijos nesuteikia niekas, kad jis ar jie atsivers. У жены Лота была возможность спастись, Loto žmona, jinai turėjo galimybę išsigelbėti, но она не спаслась. bet jinai neišsigelbėjo. Она не сделала то, что сказал Бог. Jinai nepadarė to, ką Dievas sakė padaryti. Поэтому у Бога всегда есть условия. Todėl Dievas visą laiką pateikė sąlygas. Но мы должны молиться в первую очередь за своих родных и близких. В Ir первую очередь. visų pirma, pirmoji eilėje mes turime melstis už savo artimuosius ir giminės. Большинству людей в церкви нет никакого дела до ваших близких. Nes daugeliu bažnyčios žmonių visiškai nerūpi jūsų artimieji. А они для них, и для меня в том числе, не такие близкие, как для вас. Ir tiek jum, tiek man, tie kitų artimieji man nėra tokie artimi. Поэтому не летайте в облаках, Todėl neskrajokit po debesiais, когда на кого-то перекладываете свои молитвенные нужды. kai ant kažkieno bandot perkelti savo maldos poreikius.
то, как человек помолится за свою нужду, никто так не сможет. Taip kaip žmogus pats pasimels už savo poreikį, taip niekas kitas nesugebės padaryti. Потому что никто не чувствует ее так, как я чувствую свою Nes nei нужду. vienas tos situacijos nejaučia taip, kaip aš ar tu galim pajusti. Особенно, когда публичным личностям пишут, там, помолитесь, помолитесь. Он получил там 1 000 000 этих записок и помолился. Господи, благослови. И все. Ypač kai tose viešuose erdvėse pasirodo. Человек думает, вот, за мою нужду помолились. Тебя не вспомнили даже. Kai viešuose erdvėse pasirodo skelbimai, Это невозможно. mano poreikį ir atsiranda koks 1000 tokių Dieve palaiminkių ir jūs galvojat, tiem žmonėm net nerūpėjo. Но если мы молимся за себя, и кто-то хотя бы скажет, Господи, благослови, это уже будет поддержка. Bet jeigu mes patys melžiamės už save ir kažkas pasakys dar pridės Dieve palaimink jį, tai jau bus. Одна женщина спросила у меня недавно. Viena moteris manęs paklausė. У нас есть молитвенная группа. Mes turime maldos grupę, Там в Вайбере или Телеграме, я не помню. Telegrame ar Viber, neatsimenu. И, говорит, одна женщина постоянно просит молиться за своих родных. Viena moteris nuolatos prašo melstis už jos artimuosius. И это происходит 3 года. Ir jau 3 metus tai tęsiasi. Она говорит, она меня уже достала. Sako, nu mane jau jinai užkniso. Что мне делать? Я не хочу за ее родных молиться. Sako, ką man daryti, aš nenoriu melstis už jos artimuosius. Я ей сказала, вас никто не заставляет. Bet aš jai pasakiau, sakau, jūsų nieks neverčia to Если daryti. не хотите, не молитесь. Jeigu nenorit, nesimelskit, Но она хочет. bet jinai nori. Они ей дороги. Jie jai brangus. А вам на них наплевать. Ai, o jum nusispjaus. И она молится, она будет молиться. Ir jinai melžiasi, jinai melsis. Но если вы хотите поступить по-христиански, просто поддержите ее. 2 слова. Ir jeigu jūs norit pasielgti krikščioniškai, tiesiog palaikykite ją keliais žodžiais. Я стараюсь поддерживать любого, кто обращается и где я могу помочь. Aš stengiuosi palaikyti kiekvieną, kuris į mane kreipiasi ir Jie kuriam ne- aš galiu padėti, Не обещаю ночных молитв. bet aš jam nežadu, kad aš stovėsiu maldoj per naktį. Бывают редкие случаи, когда Бог как-то так располагает к чьей-то проблеме, что ты за свою молишься. Aišku, yra tas, kai ateina tas paraginimas iš Dievo ir kai Dievas tavo širdį paveikia, kad tu už svetimą poreikį meldies taip kaip už savo. Но правда очень простая. Bet tiesa yra labai paprasta. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Kad skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Никто не будет молиться за вашу нужду так, как вы. Niekas už jūsų poreikius nesimels taip, kaip galite melstis jūs. И также, когда мы говорим о странах, о городах, Ir lygiai taip pat, kai mes kalbam apie šalis, apie miestus, мы молимся за то место, в котором мы живем. labiausiai mes meldžiamės už vietą, kurioje mes gyvename. Как Бог сказал народу своему, когда они были в плену в Вавилоне, молитесь за благосостояние этого города. Kaip Dievas pasakė Izraelitam, kai jie buvo tremti iki Babilonė, jisai pasakė, melskitės, Dievas pasakė žydam, melskitės už šito miesto gerovę, kurią mes. Потому что от его благополучия зависит и ваше благополучие. Nes nuo šito miesto gerovės priklauso ir jūsų gerovė. Поэтому каждая поместная церковь обязана молиться за свой город, за свою землю, за свой народ. Todėl kiekviena vietinė bažnyčia, jinai privalo melsti už savo miestą, už savo žemę ir už savo tautą. Потому что вторая заповедь – возлюби ближнего. Todėl, kad antras Dievo įsakymas yra pamilk savo artimą. Ближний – это тот, кто рядом. Ir artimas yra tas, kuris yra šalia. И поэтому я призываю Todėl aš kviečiu к молитве. į maldą. Не знаешь, о чем молиться, но можешь ко мне подойти, я тебе список дам. Nežinai, už ką melsis, nu gerai, prieik prie manęs, aš tau sąrašą duosiu. Тут не успеваешь за все помолиться, а некоторые люди не знают, за что молиться. Čia vat nespėjau už viską, ką reikia melsis, o kai kurie nežino už ką. Раз так у тебя уже слишком все хорошо, молись за ближнего. Jeigu jau tikrai su savim tau viskas labai gerai, tai melskis už savo artimą. Но я думаю, что не бывает людей, у которых нету никого, кто был бы дорог ему. Bet aš manau, kad nėra žmonių, kurie neturėtų kažko, kas jiem yra labai brangu artima. Молись за тех, кого любишь. Melskis už tuos, kuriuos myli. И даст Бог потом научиться молиться за врагов.
Ir duos Dievas, tada išmoksi melstis ir už priešus. Но с чего-то надо начинать. Bet nuo kažko reikia pradėti. А Иисус говорит, молитесь за обижающих вас. O Jėzus sako, kad melskitės už tuos, kurie jūs skaudina. И это уже для нас высший пилотаж. Ir čia jau yra tam tikras aukštasis pilotažas mums. Потому что мы даже за тех, кого любим, не молимся. Nes mes jau dažnai nesimeldžiam už tos, kuriuos ir mylim. Какие там обижающие? О чем вы? Kokie jau ten skaudinantis mus, apie ką jūs čia kalbate. И поэтому я хочу попросить у Бога сейчас, чтобы Бог помог нам возрастать в молитве. Todėl aš noriu paprašyti dabar Dievo, kad Jisai padėtų mums aukti maldoje. Если не молился долго, не надо молиться целый день. Ir jeigu jau ilgą laiką nesimeldėjai, tai nereikia pradėti melstis nuo visos dienos. Потому что можешь возненавидеть молитву. Todėl, kad gali pradėti paskui neapkęsti tos maldos. Возрастать нужно постепенно. Aukti reikia palaipsniui, po truputį. Чуть больше, чем вчера. Šiek tiek daugiau negu meldėjais vakar. Шаг за шагом. Žingsnis po žingsnio. У нас в школе был случай, Mokyklai pas mus buvo toks atvejis. учитель русской литературы попросил нас в класс спросить, какие у нас впечатления после чтения одного очень известного классического произведения. Ir rusų kalbos mokytojas paprašė klasės, kad pasidalintų savo įspūdžiais, kokius sukėlė perskaityta labai žinomo klasiko knyga. И она спросила, что у вас вызвало, вот, какая у вас реакция на прочтение вот этого произведения. Ir mokytoja paklausė, kokią reakciją sukėlė šito perskaitytas šitas kūrinys. И один мой одноклассник сказал правду. Ir mano vienas klasiokas pasakė teisybę. Это у меня вызвало ненависть к чтению. Man tai sukėlė neapykantą skaitimui. Поэтому без фанатизма. Todėl nereikia fanatizmo. Произведение было хорошее, Kūrinys buvo geras, но он к нему не был готов. bet jisai buvo nepasiruošęs dar tam. Много молиться – это хорошо, Daug melstis yra labai но gerai, к этому нужно быть готовым. bet tam reikia daryti kito. Я говорю церкви, сначала приди на молитву перед церковью, перед служением. Aš dažnai savo bažnyčiai sakau, geriau jau pasistengkit pradžiai ateidinėti į maldas prieš tarnavimus, prieš susirinkimus. Мы молимся максимум 20 минут. Mes maks meldžiamės apie 20 minučių. И потом откроются двери для молитвенного служения, Ir paskui atsivers jau tos durys į maldos tarnavimą, где мы молимся около часа. kur mes jau meldžiamės valandą. Когда там понравится, И регу- откроются двери для ночной молитвы. Ir jeigu jau ten jums patikti, tada atsivers durys ir naktinė malda. Поэтому не впадайте в крайности. Todėl nereikia pulti kraštutinumus. Всему свое время. Viskam yra savas laikas, Но то, о чем я хочу попросить у Бога, bet tai, ko aš noriu paprašyti Dievo, чтобы наша молитва умножилась. kad mūsų maldos gyvenimas auktų. Если каждый день двигаться по 1 сантиметру, Jeigu kasdien pajudėti toliau 1 centimetrą, то через 100 дней мы продвинемся на целый метр. tai už 100 dienų mes pasistumėsime į priekį per metrą. Каждый день это будет незаметно. Kasdien tai bus tarsi nepastebima. Но постоянство ключ к успеху дает результат. Bet pastovumas tai yra sėkmės raktas, kuris atneša rezultatą. У одной ортодоксальной церкви, консервативной, Vienoje ortodoksiniai konservatyvioj bažnyčiai стоял рояль посреди сцены. Stovėjo pianinas vidury scenos, Стоял такой же лет 20. kokį 20 metų jis taip stovėjo. И люди к этому привыкли. Žmonės priprato, Пришел новый пастор, atėjo naujas pastorius. ему это не нравилось. Он хотел поставить рояль в угол сцены. Jam nepatiko tas vaizdelis ir jisai nusprendė, kad jį perstumti reikia tą pianiną į kampą scenos. Но он понимал, что если он это сделает, это будет последний день служения его в этой церкви. Bet jisai suprato, kad jeigu jisai taip pasielgs, tai čia bus paskutinė jo buvimo tarnavime diena. Поэтому он решил двигать по чуть-чуть. Todėl jisai nusprendė stumti po biškį. Через год рояль стоял там, где он хотел. Po metų jau pianinas atsidūrė ten, kur jisai ir buvo numatęs. И никто этого не заметил. Ir nieks to nepastebėjo. Они постепенно к этому привыкли. Jie palaipsniui prie to priprato. Так и в молитве. Taip ir maldoj. Поэтому главное идти вперед. Svarbiausia yra judėti į priekį. Соревнуйся с собой вчерашним. Rungtyniauk su savim, kuris buvo vakar. И я тебе гарантирую, появится улыбка на лице.
Ir aš tau garantuoju, kad šypsenėlės yra ant tavo veido. Христиане не радуются, знаете почему? Krikščionis nesidžiaugia, žinot kodėl? Что радоваться нечему. Nes neturi ko džiaugtis. А когда есть победа, даже маленькая, Bet kai yra pergalė, nors ir nedidelė, она приносит радость. jinai atneša džiaugsmą. Поэтому я просто призываю, я вообще ревную о молитве, я всегда, даже на меня обижаются люди, вот, но такое дело, надо молиться. Ir aš, už zabila, bet aš mano širdį visą laiką yra labai didelis tas troškimas maldai. Ir kai kuriems žmonėms jau tai erzina ir nepatinka, bet mano širdį tai yra. Давайте поднимемся и попросим у Бога. Todėl pakilkime ir paprašykime Dievo. Если вообще не молился долгое время, то надо покаяться. Bet jeigu aplamai tu ilgą laiką nesimeldai, tai net ir atgailauti reikia. Это грех. Tai yra nuodėmė. Когда Бог говорит, не воруй, а я ворую, я совершаю грех. Kai Dievas sako, nevok, o aš vagiu, aš darau nuodėmę. Когда Бог говорит, молись, а я не молюсь, я тоже совершаю грех. Ir kai Dievas sako, melskis, o aš to nedarau, taip pat nusidedu. Поэтому, если долго не было молитвы, надо покаяться вначале. Todėl jeigu ilgą laiką nesimeldai, pradžiai reikia А atgailauti. покаяние – это решение измениться. O atgaila tai yra sprendimas keistis. Отец Небесный, Dangiškas tėve, будь милостив каждому из нас būk gailestingas kiekvienam iš mūsų. и прости нас за то, Ir atleisk mums už tai, что мы иногда пренебрегаем молитвой. kad mes kartais apleidžiam maldą. На самом деле мы пренебрегаем не молитвой, Iš tiesų mes apleidžiam ne maldą, а мы пренебрегаем Тобою. bet mes paniekinam tave. Ты ждешь, когда мы обратимся к Тебе. Ir tu lauki, kada mes į tave kreipsimės. Ты ищешь тех, которых можно поставить в пролом. Tu ieškai tų, kuriuos galėtum pastatyti į spragą. И Ты говоришь нам о том, чтобы мы просили для того, чтобы получить. Ir tu kalbi mum apie tai, kad mes prašytumėm, kad galėtumėm gauti. Благослови каждого из нас, Palaimink kiekvieną iš mūsų, чтобы наша молитвенная жизнь изменилась, kad mūsų maldos gyvenimas jisai pasikeistų. чтобы наших молитв стало больше. Kad mūsų maldų padaugėtų. Пусть этот огонь зажигает наши сердца, Tegul šita ugnis uždega mūsų širdis. чтобы мы имели дерзновение в молитве Kad mes būtumėm drąsūs maldoj. и вкусили это благословение пребывать в молитве. Ir ragautumėm tą palaiminimą pasilikti maldoje. Ибо когда мы молимся, Нет. все меняется. Nes kai mes meldžiamės, viskas keičiasi. Мы благодарим Тебя за милость Твою Mes dėkojam už tavo gailestingumą и воздаем Тебе всю славу. ir atiduodam tau visą šlovę. Наш Бог, Mūsų Dieve. Отец, Сын и Дух Святой. Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia. Аминь. Amen.